prvoj emisiji Prirodnjak TV-a govorimo o Suncu, Sunčevom sistemu i galaksiji u kojoj svi mi zajedno živimo, a koja se zove Mlečni put. Sunce je zvezda koja je našoj planeti Zemlji najbliža. Oko Sunca kruži 9 planeta zajedno sa njihovim satelitima. To su Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Pluton. Pored zvezda i planeta, u galaksijama obično postoje još i asteroidi, komete, meteori i čestice kosmičke prašine. Sunce predstavlja jednostavno izvor života za našu planetu Zemlju. Srednja udaljenost između Sunca i Zemlje je skoro 150 miliona kilometara, što predstavlja jednu astronomsku jedinicu, koju svetlost pređe za 8 minuta i 18 sekundi. Tako je, dobro shvatate, astronomska jedinica je mera za udaljenost koja je jednaka prosječnoj udaljenosti Zemlje od Sunca. Svetlost putuje velikom brzinom, tako reći pređe 150 miliona kilometara za nešto više od 8 minuta. Sunce je gotovo savršena kugla koja je 109 puta veća i 330.000 puta teža od Zemlje. Ali da bismo zapravo ikako mogli da dočaramo koliko je Sunce veliko, neophodno je istaći činjenicu da Sunce sačinjava 99,86% mase celog Sunčevog sistema. Sve planete Sunčevog sistema, zajedno sa kometama, asteroidima i međuplanetarnom prašinom, čine samo 0,14% celog Sunčevog sistema. Koliko je to zapravo malo, odnosno koliko je zapravo Sunce veliko i masivno. Sunce se u najvećoj meri sastoji od vodonika, oko 74% njegove mase, i helijuma, oko 24% mase. Zanimljiva činjenica je i ta da je Sunce oko 150 puta gušće od gustine vode. Temperatura na površini Sunca je približno 5500 stepeni Celzijusa, što mu daje belu boju, mada se Sunce čini žuto zbog atmosferskog rasipanja koje uklanja talase kraćih talasnih dužina, plavu i ljubičastu svetlost, i ostavlja spektar frekvencija koje ljudsko oko opaža kao žuto. Ovo rasipanje daje našem nebu na Zemlji njegovu plavu boju. Pak, kada se Sunce nalazi nisko na nebu, rasipa se još više svetlosti, pa se Sunce čini narandžastim ili crvenim. Sunce je nekada smatrano malom zvezdom, ali danas je poznato da je ono svetlije od čak 85% zvezda u galaksiji Mlečni put. Sunce kruži oko centra galaksije Mlečni put na udaljenosti od približno 26 do 27 hiljada svetlosnih godina od centra galaksije. Šta sada to zapravo znači? Jedna svetlosna godina je udaljenost koju svetlost pređe za godinu dana. Potrebno je istaći da je svetlosna godina jedinica za rastojanje, a ne za vrijeme. Koristeći prostu fizičku formulu za pređeni put, izračunava se rastojanje od jedne svetlosne godine koje iznosi 9 biliona 460 milijardi i 800 hiljada kilometara. Ovaj višecifreni broj treba pomnožiti sa 26.000 da bismo dobili rastojanje u kilometrima od Sunca do centra galaksije Mlečni put. Ali nisam siguran da li mogu brojke stati na digitronu. Zbog te prevelike udaljenosti, Sunce obiđe jedan krug oko centra galaksije za oko 225 do 250 miliona godina, kretajući se orbitalnom brzinom od oko 250 km u sekundi. Sunce je nešto veće i nešto toplije od prosječne zvezde, ali ipak je nedovoljno veliko da bi pripadalo takozvanim divovima. Životni vijek zvezde ovog spektralnog tipa je oko 10 milijardi godina, a budući da je naše Sunce staro oko 5 milijardi godina, nalazi se u sredini svog životnog ciklusa. U središtu Sunca se u termonuklearnim reakcijama vodonik pretvara u helijum, a zbog ekstremno visokih temperatura, materija je u obliku plazme. Posledica toga je da Sunce ne rotira kao čvrsto telo. Brzina rotacije je daleko veća na ekvatoru nego u blizini polova. Interesantna pojava na Suncu je sunčev vetar, odnosno solarni vetar, gde se struje čestica izbačenih velikom brzinom iz gornjih slojeva Sunčeve atmosfere kreće
strahovito velikim brzinama koji izazivaju vidljive učinke na telima u sunčevom sistemu. Poznatiji učinci sunčevog vetra su na Zemlji poznati kao polarna svetlost, o kojoj ćemo pričati u nekoj od narednih emisija. Za kraj ističemo nekoliko zanimljivosti o Suncu koje su mnogima nepoznate. Prva je ta da će Sunce zbog potrošnje svog goriva, kada ostari, biti sve veće i veće, da će gotovo progutati Zemlju svojom vrelinom. Ali ne brinite se, to će biti za jedno 3 ili 4 milijarde godina. Sunce rotira oko svoje ose sa leve ka desnoj strani. Za samo 1 sekundu Sunce daje energiju 35 miliona puta veću od struje koja se tokom čitave godine proizvede u Sjedinjenim Američkim Državama. Sunce nije vatrena lopta, više liči na veliku hidrogensku bombu u stalnoj eksploziji koja pritom zrači ogromnu energiju u vidu svetlosti i toplote. Nama ništa drugo ne preostaje nego da se zajedno svi zahvalimo Suncu što nas greje i što nam život pruža. Pod velikim znakom pitanja je da li bi ljudski život uopšte mogao da opstane bez Sunca. Verujemo da ne. Mi ljudi koji smo do sada istražili, kako kažu naučnici, negde od 5 do 7% čitavog svemira, nemamo priliku da vidimo, osjetimo i zamislimo nešto jače i veće od našeg Sunca. Njegova snaga je toliko jaka da čak ne možemo u njega da gledamo da nam oči ne zasuze. Iskreno se nadamo da vam se svidjela prva emisija vezana za Sunce i Sunčev sistem. Malo smo zagrebali i po površini Mlečnog puta. U narednim emisijama očekujte zanimljivosti vezane za sve planete u Sunčevom sistemu koje će biti prikazane na kanalu Prirodnjak TV. U sljedećoj emisiji govorit ćemo o planeti Merkur. Ukoliko želite da dobijete informacije o tome kada se pojavi nova emisija, slobodno možete zapratiti naš YouTube kanal. Prijedan dan želim vam Prirodnjak TV. Pozdrav do naredne emisije.